abang. Yang paling dikit ni Messi kan si Oka kau siapa? Boleh, boleh. Boleh. Pamadau, pamadau. Kwenzakalani mfana? Yo, mfana ngubani okwenzeka nje? Oh yasasa. Asukuma mntwana yami. Kita sangat jam melisit beg, jam. Ya, silbeg na kan jam cuma ini si jam ini happy kan dia tu dia punya lah kemudian tuan. Ada nanti tanah si basi happy kan jam. Ada nanti babo jam. Nasi si bengkel jam. Ya, nak kan jam. Sengangango ukuthi mfethu le cake ngidlala nami ngiyakusikela yabo. Le cake ngidlala mfethu ngangango ukuthi ngayicafa le ntwana le kuyenzeka nje yabo. Enemali le ntwana le ngicafela fa lapha eStampura lapha etshwaleni sasukuhlaba ngayifanisa le ntwana le idlale lona lesasasele yabo. Mara no hard feelings ntwana yami yonke into izolunga ngoba ngisho ukuthi should mind ntwana moyithola should mind lentwana ibulale should mind general ngoba lentwana inkhawathile lepheka kanjani general ngabamba manje ende manje ekugcineni into eyenzakalayo kwenzakalani kubuya iTombstone singatshelanga abazali kuzoba inkinga kumele siqale sibeke sibatshele ukuthi lentwana le yohlangana nabo ukhosi abaphezulu yeah ngoba ngisho ungasabi wena ntwana yakhe nami ngilapho nawe ngizokunceda uphushela amasemba Sela pestole sicova tin fish kwenzakalani uthi siphekisa kanjani ngoba mayileleziko ndoda kumnyama ebusweni benkawu angisabi kuzovela nje ibhara nje ibhari noma kusiyo le bhari endlulayo le ezayo ikubele nesayo mfethu nangaka ukuthi ngiyayibamba le phethe nesigubhu mina ngicabanga phethe aboma Christ nice akukhulu nice Njani papa? Sana nami ngiyakuthanda futhi nami ngivele ngawe. manje mfethu awubuye lapho Calusi ngiyayikena ngihlala ngaphi kahle futhi sekona ngithi ngasho ukuthi ngizobugaya impilo emnandi wena wayifathuza wena Calusi lento lena mesiyenza le bhari yezodownela enzansi yabo thina siyakhuphuka sithatha usho drive hayi mina ngiyibamba Calusi ngasabi Calusi manje mfethu kunganganga ukuthi le bhari ngathi imile ngathi foja konke yabo manje ngibamba ukuthi ayasondela le bhari mfethu ngathi sabhizi ngefoni Jamala wena Calusi into esoyenzakala la wena mfethu uzathanda yabo ubheke ini ubheke uzonyakaza before kuba amathanga amhlophe before sinenzisa izinto singakhombisa amaphenti sifuna babona amaphenti sifithi amaphenti ekusema pompana isikhathi lapho sithini sibuze isikhathi hayi wena kanti usoyenza nje uzonginika le phone Kanjani manje? uma ngendlela yakho indlela ethathayo le ndlela le uzengayo fusaka hey wena nani indlela uphuma ocha le bullet yaswa ngizike le nto
sobamba kanje. Iphekwe lokushini sayigibeleli iteksi sayigcwalise masaba Ntwana yami shoot manje kuhambani bhura ngoba phela lo 50 cent akasabuyi phela manje. Wenzani 50 cent? Siphala kanye isikhathi singaka kanti ngoba ngomela afike ethi mthumbe esitolo. Akasabuyi. Usibale ngokuthe uyabuya maye sikuthamba ama-hour ngisa understand ngiyakhambani. Wenza mangu usibale ngabe double crossile ke njengegama lakho 50 cent ngoba mayina kanjani. Mabe wenza mangu sokuxabana naye. Mina sizinkaliso ezinye sifana Bono. Natamanye maropane ngala uthamne sibangibambetha ngezinye inkano bangixovele nefoni Ubona usiphakamisa ibhamu ngoba isiphele siphakamisayo. emachita ishubile machita namhlanje Kwenzakalani Xalusi? Mina ngaphela bahlanyisha awushaya. Ngobani lapho? Yima ntwana nami pri. Ene manizolo ngiswile mani isibhamu sikhala kayi4. Ngazi noma enoda maskhala isibhamba gijimisa mina lamandlaba mina ngifaka istazi webambe njalo bagijimisa mina labantu abawuzwa uma ngishaya inkwele kayi4 alitona manje sisodaleka ntwana sifuna ukushisa ngakuphi uthole ngava awushaya. bengalenga kami shoot mangithi ngiyobheka wena ngakakho seyifuna ukudlala nalezi ebasimba ula phasi kwamanje abafana baqwale mabaqwale Xalusi ngisolo 16 Xalusi 16 bekakhona 16 ntwana achamu ungasabi yazini asiqaleni ngani nakanjani samlanda nakanjani samlanda mina mangibora ningasabi bafethu ningakhali njobe kungasimi kuzobe kwintando kamdali mina ngizosabela makabizi igama lami so cela